Veliki pozdrav ekipa i dobrodošli u novu epizodu Private Molestera. Evo, ovo je prvi fan mail zapravo na mom kanalu. Dobio sam nekoliko pisama, neke sam dobio čak i u ruke, neke sam dobio poštom, neke sam dobio čak ovdje na vrata svog stana. Ne znam, presretan sam. Evo, sa jedne strane imam veliku podršku od vas koji me gledate, sa druge strane imam čak podršku od ljudi koji su, pa koje i znam, ali definitivno i koje ne znam, tako da meni je vrlo drago što sam dobio ova pisma, čak sam dobio i neke poklone. I to ćete sada vidjeti. Budemo krenuli sa našim prvim, ja ne znam, sa prvim otvaranjem ovim. Naime, ja ovdje imam veliku kovertu koju sam stavio te stvari, pa ćemo krenuti sa nekim stvarima. Već ste vidjeli moj plakat koji sam dobio u mom room touru. Ovdje imam, ovako ćemo to staviti, da li imamo nekakvo pismo, ovdje su dosta fotografija. Ovako kaže, evo da pokažem prvu fotku, PVT Molester carina, hashtag PVT Army, i tu je kruna očigledno od Clash Royale, ne znam da li će se vidjeti, i tu je krunata, i ovdje je PVT, i tu je čak od PlayStationa joystick, stvarno super, odlično nacrtano. Sa druge strane imamo drugu sliku, ovo je sve jedna osoba napravila, ovo mi je najjača definitivno stvar, ali prije svega ovdje imamo neke stvari u napad. Ovo je stvarno super nacrtano, tu je Giant, tu je Hog Rider, tu je Goblin i skeletoni i baloni. Ne znam da li koristite taj deck, tu ima nekih stvari, lijevo, desno, gore, dolje, stvarno odlično. Ovo nam je inače napravila Valentina, veliki pozdrav tebi Valentina, puno ti hvala još jednom što se potrudila i što si mi dala uopće i pismo i ove crteže i ovaj veliki plakat koji će definitivno ostati ovdje u sobi. Ovo mi je najjače. Pazite, ovdje slika, ne znam da li će se vidjeti, možda bi trebalo sve slikati. Znači ovdje sam ja, imam tu majicu i bica, to sam upravo skinuo da ne bi izgledalo. Onda imamo Average Elixir Cost deka. I ovdje je lava očigledno gore, zapravo ovo je moj cijeli kanal kako izgleda, samo tu evo fali dolje jedan barbarian, CR, hashtag boom shakalaka, hashtag rokafela, evo stvarno super crteži, kaže dragi Mole ili Neno kako hoćeš, želim da znaš da si najbolji i da ću uvijek gledati tvoje videe, kod tebe volim to što ne psuješ, radiš savršene dekove i imaš savjete. Samo tako nastavi i uvijek ćemo biti uz tebe. Ćemo, pazite, znači, veliki pozdrav Stipe iz tebe. Najbolji klešer na Balkanu. Jako Mole. PS, možeš li u videu pokazati plakat? To je onaj plakat koji je bio u room touru, tako da nadam se da će i to proći. Pitanja, kada ćeš raditi skup u Kutini, kada će Battlefield i kada će novi vlog. Ok, znači kada ću raditi skup u Kutini, nemam pojma, vjerojatno na ljeto da budemo se našli tamo, odigrali možda par bitki, friendly ili nešto. Svakako za savjete sam uvijek tu, to me možete uvijek pitati. Kad će Battlefield sam u zadnje vrijeme slabo igram, ali nadam se da ću napraviti uskoro nekakav live stream. I kad će novi vlog, pa evo na neki način ovo je jedan vlog, barem ja tako razmišljam, da je fan mail i ovako ću raditi fan mailove, tako da jedan način vloganja će biti i ovo. Evo tu je njeno pismo. Puno ti hvala Valentina, i od nje smo dobili, kad kažem od nje smo dobili, znači smo dobili smo čak i moja žena je dobila nešto od nje, ali prije svega sad ja ne znam, vjerojatno ovaj štrumf za mene, štrumfić. Ok, hvala za štrumfa, čokolade definitivno za mene i naravno i žena je dobila nekakve naušnice. Ok, evo ga. Puno ti hvala Valentina. Drugo pismo, ovo pismo sam dobio na vratima, je tu bilo. Znači u pismu piše: dragi PVTU, Private Weather, mi smo tvoji najveći fanovi. Ima nas dvije. Svaka od nas ima 3 legendary. Zbog tebe. Da, zbog tebe. Ja ne znam kako bi zbog mene možete imati legendarnu kartu, ali dobro. Ti si nas naučio igrati Clash Royale. Aha, dobro, ok. To mi je poanta.
Hvala ti na tome, jedan si od najboljih youtubera i super sviraš bubnjeve, samo tako nastavi. 2 pitanja. Ovo je super kad imate pitanja. Koji su najbolji dekovi za Ice Wizarda i B za Electro Wizarda? Za Ice Wizarda bi preporučio Hog deck sa Barbarianima, sa Inferno Towerom, sa Goblinima. Inače ga Manuel igra, jedan od najboljih igrača u Hrvatskoj. Ja sam isto sa Ice Wizardom došao do legendarne arene, do 4200 trofeja sa Hogom i sa Ice Wizardom, isto sa Elitnim Barbarianima ili sa Barbarianima, sve jedno. Tako da odlična taktika. Naravno tu treba biti i Zap i Fireball. A za Electro Wizarda pa ima dosta dekova, ima i golem dekova sa Electro Wizardom, naravno Elixir Pumpa i Baby Dragon, a sa druge strane imate Electro Wizarda isto u Hog deku, recimo isto sa Ice Wizardom. Ako imate Ice Wizarda i Electro Wizarda, možete probati kako oni zajedno idu sa Hog dekom. Inače isto jedan od popularnih dekova, ne toliko na laderu u prvih 10, ali znam da ekipa igra. Molimo te shout-out u videu cure koje su dostavile pismo na adresu i odgovori na pitanja. Pozdrav v.j i ovdje je srce. Samo malo da vidimo da li će se ovo približiti, hoće, ok. Pozdrav vama V i J, kogod da jeste. Puno vam hvala na pismu i klešamo dalje. Zadnje naše pismo, znači ovo pismo nisam ni otvorio, možda ste vidjeli u room touru. Ok, znači to je naše pismo koje smo dobili. Puno hvala, ovo je sad skroz iznenađenje zato što ja nisam niti pročitao ovo. Evo ga, tu je pismo i vidim da je nekakav crtež unutra, fantazija za sad. Ovo pismo je od Nenada Marjanovića iz Ogulina, Sveti Rok 108, veliki pozdrav Nenade tebi. Od Nenada M može pozdrav. Evo, stvarno svaka čast. Ovo je moj logo u ovom od Clash Royale loga zapravo i stvarno fantastično izgleda. Veliki pozdrav Nenade tebi, puno ti hvala što si poslao ovo pismo. Zahvaljujem svima vama koji ste evo slali nešto ili ostavili bilo šta. I dalje ako želite, ovo je zapravo već prvi fan mail, ja kada skupim opet par pisama onda ću napraviti novi video. Još jednom svima hvala vama. To je to ekipa za ovu epizodu, nadam se da ste uživali i naravno do sljedeće epizode. Zdravo!